kabangba, nakita ko na man ang The Boathouse, and guess what? Diri, kung para mas ma-familiarize ninyo ang aton nga restaurant, amo ni siya ang Boat Club Iloilo. So sulod kita, gamay lang, malingling kita diri. May ara kita diri nga car wash, of course. Diri ang aton nga car ligo, mga car accessories kung kinahanglan nyo. Kaga mo na siya to dito sa likod. Ang ginrentahan ni Richard nga baruto. Kag syempre, diri kita pakadto kay kinahanglan naton magkaon for our dinner and meet our UPHSI friends. Alright, so diri ang aton nga The Boathouse by 8 Villa. Come on! Nakita ko na siyang sa likod. Ang sa likod, mga kabangbang, atong sa likod. Oh. Na, atong sa likod. See? Man! Dito bumaba si Apollo. There, oh! That one. And you've seen, this is the boathouse. Now, let's check the UPHSI students kung nasaan na sila. First comer! Batch 90! Early bird! First time din ni ma'am, first time ko man. Tapos, nasa judging ko kayo nakita ko ng rampa ni Apollo sa Ironheart. Gira, oh! Yay! Hello, hello mga kabangbang! It's really an honor tonight na upod naton si Chef Ramon Antonio of the Boathouse by 8 Villa. Hello, Chef! Hello everyone! Yes, syempre, number one, ginawang gusto nga mabalance ang akong nga mga kabangbang, no? Kamukbangers is, anong aton address, Chef? Address. Our address here is, we're right beside the Trilon Bridge. I think this is Lapus, North Lapus or something like that. Yeah. So sa Lapus, if you are familiar sa atong terminal going to Negros, na lapit din kita dira sa dalong langgit sang Trilon Bridge. Yes. Chef, ano nga mo gina-expect ng mga type of food diri sa aton, mga kusina to? Well, first of all, my culinary background, I was trained with the classics, the culinary classics in Europe. So I applied it here with the great team behind me and my partner Ian. Our partners here, I think he's also from UP. And then, but using Ilonggo ingredients, we give respect to the Ilonggo ingredients like kulitis and all the seafood from Carles, from San Joaquin, tuna, even our gravlax. Gravlax is a traditional, for example, traditional Scandinavian preparation for fish. Like it's cured between weights, 24 hours. It's cured with gin. We use Tanduay gin, and we use libas, and we use batuan instead of using the European ingredients. So, classic applications, but local ingredients. Ayun mga kabangbang, you heard it straight from the chef mismo. So I'm really excited to taste Ilonggo, gidya nga mga fresh ingredients, and of course, ang halin sa mga kamut mismo ni Chef Ramon. Thank you so much, Chef! Thank you. Bye! Thank you po! They don't just have good food here, they have the best music. Ang sarap makipag-date, my gosh. Okay lang, kayo muna yung priority kasi wala pa tayong date. Pili-pili ng desserts.
So we have here a selection of desserts. Ari ko carrot cake. Kasi rin ube. Gina-record na para sa ano ganin food tasting? Para sa kasal. Oh! Yeah, para sa plan. Grabe, video yun, ha? Looking for? Ako, matagal kong hinahanap yung... Grabe kung makapatagal, no? Nakasigil pag yun, ube. Sorry na lang ang mga ulan eh. Yeah! Thank you so much. There's a pizza. I like the tiramisu. I like the ube. I also like this carrot cake. It's practically everything. Everything that we ordered I like. That's why I'm recommending this, the Boathouse. Yeah! Diri sa Lapos. So that's the Drilon Bridge. And if naglantaw ka mo sa Ironheart, dira naglumpat si Richard Richard Gutierrez. There. What is your favorite? My favorite, yes, ang shrimp and chorizo ahilio. Ayun, ang shrimp and chorizo. And how about you, ma'am? Oh, yan ang kami na. Luya ka na. Ang gusto niya lang ang balon, do wala yan, nasa buran mayot. Order ko nuliwat ka na. Mugid na, no? Basta na, meat ang ginakao naton, gapangita, pagkikita. So once again, we are here at the Boathouse by 8 Villa sa May Lapos. Thank you so much for watching! Bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!